Ayaye nukuri ko siriafu ayo kuragira ngo twari tukibasha kurya. Bari mwebwe mwenyine muri uyu muhana wose mwari musigaye mu ifi maze kuri iyo. Nukuri kose ukunguko ndi mukugira gutya nayirya karara nishimagura. Umugore wawe nawe kweri ni gute watazabaza amasoko meza ni amafi. Aya ngaho turangire. Ese wavuze ngo izina ryiwe ni ni Rosette. Ni kwa Rosette. Ni kwa Rosette. Naha ngaha. Naha ngaha. Ntaho narinzi pi. Aha ngaha tuzatunyura musarire. Mwari mutarage muri naduka. Nukuri kose. Muze mwirebe. Iyo aya ko ndabona nkaho afite ibintu byiza nyine. Muze murebe. Arera muze. Naha ngaha. Naha ngaha kabisa. Wabonye. Yabanka. Uzuko ari iduka rya mbere nyine. Yangiye aya amafu ariko kubwira. Aho hari icyo adafite sendore za hurure. Iyi ni hurure. Iyo ni hurure. Kandi keneye hurure. Ngene hurure kabisa ikivunde. Kandi nije yiwa. Aho ndora zayohereza n'amafaranga muri Afrika. Azayohereza amafaranga. Azayohereza afite ATM ntaco adafite. None mwengo ko muragifu yaboze. Yewe ifu yaboze kandi musari. Undi waruzi rino duka rya Rosette. Ni uhaje. N'ubwa mbere mpaje hani kwa Rosette. Musarire ndi mukurya ifi meze nabi. Aha ngaha hari kandi ifu ko ndavuga. Iyo ni hurure, iyi ni hurure. Iyi ni hurure. Yari bishimbo. Iki naco. Yani ibishimbo. Ibi ni ibishimbo. Afite ibishimbo byiza wa. Za kaunga. Ni iwacu. Muri Amerika ngo kurajya umutsima ifu iboze. Kandi ku giciro cyiza ntaza henda. Ariya ni amasahani. Ariya ni amasahani. Afite amasahani. None mwebwe uko muragifu iboze kabisa ari hidu. Nukuri kose. Bonye n'amavuta. Ayo n'amavuta y'amamesa. Amavuta y'amamesa. Musari ingene nari nyakumbwe. Koragira ngo. Rero umugore wawe gose ijya afuta kongera kugura. Ihani n'iryo duka bagurishamo amafu meza. Aho bohereze amafaranga muri Afrika. Bafite mu mbese hano kwa Rosette ibintu byo. Ibyo byose byari bitugoye kandi afite ikigazi ciza nukuri kose. Ciza kabisa. Ndetse ukizana wakizana. Kandi kwibe igiye ntaza henda. Uyu ni umunyu. Isukari. Wamenye usigaye waramenye gusoma icyongereza. Naho iki naco ni ndangini. Ni ifu ndibaza. Ifu y'imyumbati. Iyi nayo sinyisi. Yambo Rosette. Muraho neza. Muraho neza ukuri wowe. Karibu murakaza mukurero. Murakoze cyane. Yego. Twahashitse n'ukuri kose. Murakaza neza. Nje nari mfite ikibazo muri iyi minsi nari nsigaye ngifi meze nabi. Ariko uyu wacu arambwira. Iboze n'ukuri kose. Hano muri iki gihugu. Muri uyu muhana. Oya so dutanga ifu nziza cyane. Arambwira ngo nta handi nosanga ifu nziza, nosanga imboga nziza uretse kwa Rosette. Ndamubwira ati ngaho hanjane. None turashika. Yego ni karibu cyane. Dufite ifu, ducuruza kawunga, ducuruza hurure, ducuruza isombe, ducuruza ibisusa, ducuruza ibishoma, ducuruza isombe, ibintu byose. Dufite indagara nziza cyane. Dufite sambaza, dufite akabanga, amasosi tomate meza, ibintu byose by'iwacu turabifite. Ariko none kuragira aha ngaha kuragira ngo nzohasiba. Nahabonye sinzambasiba. Ikindi kandi nabonye ufite amavuta meza y'ikigazi. Dufite amavuta meza cyane. Ducuruza amavuta meza y'iwacu. None kanishure. Isombe ngo mukana n'isombe. N'isombe rirari. Rirahari. Musarira ukuntu ntari ariko no. Ese naha ngaha. Naringiye ntarebye muri fire. Oya naho iki ni igitoki. Igitoki. Nari igitoki cyiza cyane. Ngerutse kera. Aya twari tubikumbuye cyane. Iri ni isombe. Iri ni isombe. Iki ni igisusa. Najya ni isombe. Igisusa aho ukibona hari muri iyo frigo. Iri ni isombe aratandukanye. Akagira coca pompo. N'iry'iwacu. Byiza cyane. Iri naryo ni isombe. Aya yenda yajana. Iki naco ni igitoki. Ni igitoki cyiza cyane. Akingene twari kwarabuze igitoki muri iki gihugu. Yego. Uku nta handi wogisanga ni kwa Rosette. N'imyumbati byose turabifite. Aya urakoze cyane. Urakoze n'ukuri kose. Ayo reka mbanze nshana ibi ngibi. Umukiri wacu ni umwami. Reka tugushiriremo. Gashirira mwishashe. Nahaka ngaka ko ndagakubita ku rutugu. Aya yena. Kandi usanze ari iruhande rwawe. Ni iruhande rwawe. Ni hafi muza tubaheza ibintu byiza. Byiza n'ukuri kose. Muzaza mureka kurya biriya by'abazungu usange abantu barahindutse. Barahindutse. Ibiryo by'iwacu byiza. Zaratinze muri. Ducuruza ibintu biri fresh. Biri fresh n'ukuri nabibonye aka gatoki. Aya nagakubita mu isosi kuragira nta handi nahanga. Yego.
ukubagaza ugenda guhaha muri Orumani utazi ko hano iwanyu ari iduka ry'umunyamaguru musarire ni ukuri kose ukuntu nakaza nje ahandi aha ngaha hari iduka rifite ibintu bizima oya ye murakoze gaje ibiryo by'abazungu se kuragira ngo twagutwaza tugira ikibazo aye reka nishure aye urakoze cyane murakoze aye reka murakoze mugira ibihe byiza sawa nahamenye uragira ngo nzongera gusiba se aye ni ukuri kose murakoze bavandimwe waba wifuza guhaha neza waba wifuza kurya neza twabazaniye igisubizo rero aho nta handi ni kwa mama Rosette aho wamwandikira uciye kuri iyo nimero cyangwa se ukamuhamagara uciye kuri iyo nimero abafitiye ibiryo byiza kandi biryoshye cyane adufitiye amata meza ya nido adufitiye amateremusi ashusha kandi agashusha igihe kirekire cyane adufitiye ibintu byiza cyane amasafuriya akomeye adufitiye amasahani akomeye adufitiye ayo ni amayani nari ntoya aho ngaho ni amayani uyashize mu cayi ndakubwiye ngo ntiwokongera kunywa amata kandi adufitiye amasahani meza adufitiye ibiryo byiza adufitiye buri kimwe cyose ayo ni amasahani rero amasahani ushobora gushira muri salo harimo abashitsi bakavuga ati inzu ni iyi ngiyi kabisa ku bana rero barya amabiswi abana batoya ayo ni amabiswi kabisa amabiswi ameze neza cyane ibyo kuba mukeneye rero mwatwandikira muciye kuri iyi nimero cyangwa mukaduhamagara muciye kuri iyi nimero ubundi tukabarangira neza cyangwa se tukabasobanurira amata meza ya nido kabisa amata aryoshye cyane rero mbibutsa ko abakeneye namba ziwe ni izo ngizo abakeneye kugura amasafuriya abakeneye kugura amavuta abakeneye kugura ifu y'igikoma afite ifu y'igikoma imeze neza cyane amasukari mbese afite ubwoko bw'ibiryo byose mwifuza cyangwa se ibiryo mukeneye mwamugana rero mwamwandikira muciye kuri iyo nimero cyangwa mukamuhamagara muciye kuri iyo nimero mama Rosette afite amavuta meza murabona amavuta meza y'iwacu